Right on, Speaker, I want to thank you. Okuraganisa oku Minisita akozire bwanyuma y'omwishengero wa Buhweju kwa ahanshonga egi ari kugira ngu abahingi b'amajani omu Buhweju bashobirwe kandi ngu tubine aho kuguza gu bari kusharura. Abanyabuhweju, abanyigara, abantu ba Rubirizi, abamitoma twire tukorangana hamwe twine factory yitu y'amajani iri company emwe iri factory tukorigara cyamuhunga. Ubwire ko bwashire twasiyo bwire ababuhweju bagira company yaho. Konka shirobwire habaho ubutikirizangana hagati ya company ey'Igara-Buhweju company hamwe na Buhweju akugira ngo egi company nitu ya Buhweju egi company yitu yigara nka company mwaba Buhweju nitwabigara nitwena abanyabuhweju bagira ngo itustwakenda kuzigara ntwenda kuma Buhweju twenda kwetongora. Okurigera harubamo mbanyishengero enshonga ezi zigerebamo mbakozi abarukora mu Fakitore z'amajani babingo muringo gw'ekishobobo. Omuhezi wa Speaker Thomas Tayebwa yashaba Minisita w'ebyobushubuzi kwimukira mu nshonga ezi no kureba ngu abahingi bahebwe kigarukwa mwaho naho. So it is always better we first give the executive chance, the minister responsible chance to come and address. We demand from him to do his job. Mr. Speaker, in the circumstances, I'm going to hold a stakeholders meeting next week, and then I'll be in touch with the members of parliament from the region. They will also attend and we'll find a solution to this. Ekimesta yaaraganisa ngombaza kutweta abatekanisa abahingi ninzaguma nimbanganisa ninka Thomas okusya cyabo akwagamente tubihire kingi tukaruzinga enshunga ya police y'amajani itekera kutegeka amajani enkora y'amajani yakwa turiyo tubonabona abo butajera iteka. Omugandi abakozi ahikorero y'amajani eryampanga Growers Tea Factory omu district ya Kabarore bakwasize bikwatwa hansi bwanyuma yabamwe okumara amezi 6 kandi abandi amezi 3 batakashashwirwe. Asatu tutakakora batakatuha agasente. Ekya kabiri twakamara emyaka 6 nibatusara NSSF baitu tukuzitunga nogenda mu account yawe kuzicekinga nosanga sente zitiziriyo. Ekintu ekindi itu abakozi nibaturubatirira muno obugabe bwaitu ebintu ebitwatungaga batatugambire babihireho oba bikiyaroho ebyo nabatusoborora. Having employees involving even women and just maintain women in a camp without getting any money, and life of women are so complicated, you cannot just leave the worker in such a form. Tukatungura kula na chairman board umunyoro Minisita Kasukali otoikalire n'ebintu byatwira tugamba atero targets okurora general managers amire target factory managers n'abandi nitu nkabakozi kandi yatugambera nabagenda recruiting abakozi abashyaka disiwe kanija nuko bana barugemo akoba ngwako ati totungo bikora tezindi ari umuntu nakana tugamba ngo abantu abatasomera nubanagira ikuru so baleta abantu abasomera. Ripoti yikorerere yo mwaka gw'2021 neyoreka ngu rekakora rosi y'obuhumbi 2 omusente za Uganda ekyabakuru bagizire ngu kikareto kucendera kwa majani agabere negashohozibwa konkabo aba Uganda Development Corporation bakabitahamu babateka musente zirikwingana obuhumbi 4,800 omusente za Uganda okwera emirimo yikorerere okugumiza munekora Tusobora kwikara utena sente kumara mezana then buloja continuing for more days. Okwetombwitwa kw'abakozi aba kugemeseriza RDC wa Kabarore Festus Bandeba tahori kikorwaho naho kugonjora obutikiriza n'obu. This week cyansohoka na nintekereza cyakasatu yiga cyakane kandi urukurato oro na nyenda mu commemorate like 2 or 3 people from you because nyoti tinkwikiza mu bintu byensita for events bitansi meza inyenda twatugama tsero solution twikare twene Gashoka Jonathan Singwire.